Ko sve ima surlu? Pored slonova, neki životinje imaju veoma izdužene noseve ili njuške koje podsjećaju na surlu. Ko je ovo? To je tapir. Oni imaju kratak, mesnati i pokretljiv nos koji koriste za hvatanje lišća i grana. Tapiri nisu srodni slonovima. A ovo je sengi ili slonovska rovčica. Ovi mali sisari imaju dugačak i fleksibilan nos sličan cevčici koji stalno njuška. A ovo? To već znamo, to je aardvark. Aardvark ima izduženu svinjsku njušku. Ova njuška služi isključivo za njušenje i pronalaženje termita i mrava u mraku. Iako izgledaju potpuno različito, slonovi, slonovska rovčica i aardvark su daleki srodnici. A koga ovdje imamo? To je foka slon. Ova životinja je ime dobila po svojoj velikoj i rasteljivoj njušci koja je prisutna samo kod mužjaka. Koriste za pojačavanje svog rika i uspostavljanje dominacije na plažama za parenje. A ko je ovo? To je nosati majmun. On nema surlu u pravom smislu. Kod mužjaka on služi prvenstveno kao vizualni signal za privlačenje ženki i za stvaranje dubljih zvučnih upozorenja. Ponekad kad opisujemo neke insekte također koristimo reč surla. A ko je to insekte? Pa, leptiri i moljci. Oni koriste tanku, dugačku, savitljivu surlu kao cev za sisanje nektara. One se obično uviju u spiralu kada je ne koriste. Komarci. Oni koriste tvrdu, šiljastu surlu za probadanje i sisanje krvi ili biljnih sokova. Ono što treba znati je da surla kod njih je zapravo usni aparat koji funkcioniše kao neka vrsta sisaljke ili slamke prilagođen za izvlačenje tečne hrane. I za kraj red je da spomenemo prave surlaše, a to su naravno slonovi, jedine životinje koje danas imaju pravu veliku surlu. Poznamo 3 vrste slonova, to su afrički savanski slon, zatim tu je afrički šumski slon i na kraju azijski slon. Izumrle vrste su također imale surle. Neki od njih su mamut i mastodont. Hajde da spomenemo i osnovne funkcije slonove surle. Disanje i njuškanje, hvatanje, slon koristi surlu kao ruku za podizanje hrane ili predmeta. Piće, slonovi uvlače vodu u surlu, a zatim je prskaju u usta. I na kraju za komunikaciju. Slonovi koriste surlu za stvaranje različitih zvukova i dodirivanje.